wawachakuna huchayuqchu manachu. Huchayuqchu manachu iminan panaykuna personaykis wawachakuna qullach nasaramun huchayuqchu manachu wiksamanta. Huchayuqpuni aturayriki. Huchayuqpuni nuqapaq. Personaykipaqri. Wawachataq chayqa nasimun chayqa nuqapaq manasuna huchayuqchu kanman turay. Chaynapunia ishki ideapunia kan maypacha espiritika qrinchis suqlarkunata chaypipas niwanku wakin hermanakunaqa ari huchayuq manas imanaqtin porque wiksaycupin hayt'apakun uña wawachaqa chiraykun huchayuq nanachimasqankumanta nas wakin ninku otaq ninku wakinqa mana huchayuq imaqtintaq mana ni siquiera yachankuraqchu paykuna nas entonces chaynapunin kan ideakuna pero waykuna panaykuna ni siquiera manan chay huchanku kanchu hayt'apakusqankumantachu manan chaymantachu ashwanpas haqay Adán Eva hina nisumariki nuqanchis tayta mamanchis primeros hombres, ¿no? Taytanchis kamasqankaran paykunaq huchanmantan hamushan waykuna panaykuna Diospaq siminpi maypin chita rimashawanchis chata wakinkunaqa yachayta munanku ariki Romanos qillqapin chita rimashawanchis Romanos capítulo 5 versículo 12 chaypi nimashawanchis huk runallamanta hucha haykurusqa hinaspa ley llapan runamanpuni huchaqa aypaykamushawanchis nisumariki chaynanarayta aypamushawanchis llapan runa kasqanchis rayku entonces waykuna panaykuna chay huchawanmi wawakuna kashanku huk nipiqa iglesianspa kanya pecado original ninchis chaymantataq pecado personal wawachakunaqa manaraqqa kanraqchu pecado personal ñanqa porque 5 años 6 años anchikunaparaq irqiqa Ellos no hablan, ¿no? mana rimankuraqchu nitaqa yachankuraqchu imas mana allin Inocente kanku. inocentelaraq kakunku chayqa mana yachankuraqchu hucha kasqanta wakinqa entonces pero kashanpunaraq chay Adán Evamanta hamu huchaqa paykuna Ari, chaymi entonces chiraykun huk nisumamos waykuna panaykuna kaypiqa mana burlachu mana imachu wayqay panay wawa bautizanachasqa anchi hucha kasqanraykun huk p'uncha naciruqtinpas huk semana naciruqtinpas nuqanchis imata ruwasunman wawanchista Bautizachimu. imataq bautizachiri a ver imataq chay bautizachiri huk nipiqa nisumancharikin Dios pa wawan kananpaq temploman apapunchis. claro a ver tapamusayku wayqay panay hermana Gladys o personaykita tapuykiman wawayki naceramuqtin Diospaq wawan kanantachu munanki icha qurachik hinalla Diospaq kamasqan kanallantachu munanki Dios Que turay nuqa mamankunaqa munankuman wawankutaqa siempre Dios pa wawan kananta punía. chay hucha kashanmanta chayqa chay huchamanta Urquyta limpiytachu punin. munasunmarik urquytapunachu runaqa Riki. munasunmarik Libre allin piensayniyuq runaqa si uno Chayta pero puni. chaymantapas mana chayllachu kamarik cristiano kaymanpas tukunsha chay wawacha cristiano Bautismo. kanantachu munankichis manataqchu Noqa wawacha munanin 100% cristiano kanantaqa porque Jesús taytanchis qatikuqpuni kana ariki mana ariki aqnapichu kana quizás wiñarukuspaqa atiuman ima tukupishankuriki chayqa astawan llakichkan tayta mamapaqpas riki turay Valentín. Ajá. Entonces chaymantapas qhawar Espíritu Santo taytanchispas chashkisharan huk nipiqa uraykamusharan Espíritu Santo aqnatasha bautismopiqa Espíritu Santo nuqanchispas bautisakusqansiratuqa chashkinchis nuqa tapullaymanta wayqikunata hinalla llapaychista Espíritu Santo chashkinantachu munawaqchis huk nipiqa Espíritu Santo Dios ya Dios tiyanantachu kay wawakichispi munawaqchis mandaqchu Munaykumanmi chiraykun riki nuqanchis qaninchis riki somos templo del Espíritu Santo nispariki templo del Espíritu Santo ki bautismonismanta pachaya temploman Dios tiyanan wasimanpuni tukupunchis chiraykuya nuqanchisqa munakunchis chiraykuya kay cuerpunchistapas nuqanchisqa amachakunchis chirayku respeto riki kan kay cuerpunchispaqpas chirayku munaytapas nuqanchis imaynatan taytanchispaq agradananpaq hina puririnchis kay cuerpunchispaqman chay templo del Espíritu Santo kanantapuni wawanchispipas munasunman Dios taytanchis chaypa sunqunpi cuerpunpi tiyakunantapuni munasunman hermano Valentín. Ari china kaqtinqa hinaytaqcha bautismopiqa iglesianchismanpuni hayk'upullankuta chaynachu manachu kamapas iglesianchismanchu haykupunku manachu Ari turay. nuqanchis llapanchis bautisakuspaqa somos Miembros de la iglesia. Ajá. miembro rimataq chaypi Parte, apachanchis cuerpo parte, parte rik ajá. San Pablo qari cuerpowan rik iglesiataqa comparamos Ujú. nuqan kani ñawi nuqan kani wakinqa kanchis ningri wakinqa maki kanchis Ujú. wakinqa chaki wakinqa simi piridikaq takiq tukaq rik otaq yanapaq iglesiapi yanapaq llank'aq chayqa maki kanchis aqna iglesiapiqa imaraqcha nuqanchis kakushanas rik qamus wayqiypa nay kakushankipascha maki maypachas yanapanki waqchamasinchis chayqa makiya kashanki tukaywan rik yanapakunki chayqa makinya kashanki iglesianchis paykuna panaykuna hina kaqtinqa aqna rik iglesianchispiqa chaynaya munaycha yachikuykuna kashan entonces bautizakuypiqa manaya huchapampa chayllaybaqchu kasqa Asampas Ahora Dios están ninchispa wawan kananpaq. a ver narso huqchamantachu repetirums a ver primero kasqa huchapampa chaypaq si uno Ari. chaymanta iman kasqa Dios Dios taytanchispaq wawan kananchis kananchispaq. Ari. panay Dios wawanchu kanki manachu Kanchispuni ariki Llapanchis bautismo. kanchis Dios pa wawan. Llapan bautizadukuna kanchis Dios pa wawan. ahí está Kukichayo. entonces primero kasqa rik huchanchis pampachakunanpaq chaymanta Chaymanta Dios Dios pa wawan wawan kananchispaq kananchispaq. chaymantataq cristiano kananchispaq cristiano kayqa Cristo qatikuyan kashan Ujú. Cristo qatikuy chaymantataq Espíritu Santo Santo, chashkinanchispaq
chashkin pay huknipiqa tiyanqa Tiyanqa, Espíritu Santo nuqanchis templo gasunchis templo nuqanchista del Espíritu Santo. imata templo re Dios paq Tiyanan tiyanan wasi. ¿rik? Entonces chimantata pisqariman kasqa nuqanchis iglesia kapunchis huknipiqa parte de la iglesia ¿rik? Sinachu manachu entonces mana huqchallapaq bautzakusqanchis entonces wayquna panaykunata chiykunata kuna yachaysunchis hinaspa wawanchikkunatapas bautzachanchis ay